Kita orang spend RM1,500 untuk try business class seat masa naik train dekat China. Harga dah macam tiket flight, berbaloi ke tak sebenarnya? Bila beli tiket business class, akan ada lane khas untuk masuk ke train station. Tak perlu beratur. Sebelum naik train pun, kita boleh duduk rehat dulu dekat dia punya lounge. Bila train dah sampai pula, tak payah susah-susah laju-laju pergi dekat gerabak. Sebab memang akan ada staff yang bawa kita iring kita, tarikkan beg kita masuk ke dalam train. Dan kita akan naik dulu sebelum dia panggil passenger second class, first class semua. Seat dia memang selesa, boleh baring terus. Kalau perjalanan tu lama 4 jam 5 jam, memang best ambil business class seat ni sebab boleh rehat sepuas-puasnya sebelum sampai ke next destination. Sepanjang perjalanan kita akan dapat unlimited tea, ada jajan-jajan ringan sikit, selimut ada, sleeper pun ada. So pada saya memang berbaloi lah naik business class seat ni, lagi-lagi untuk perjalanan yang panjang. Macam saya hari tu naik daripada Kunming ke Lijiang 4 jam, balik-balik pun 4 jam. Untuk tiket train dekat China, korang boleh beli dekat trip.com. So korang rasa berbaloi ke tak?